Ovo je 26. manifestacija, odnosno likovna izložba postavke Udruženja likovnih umjetnika HKD Napredak iz Sarajeva. Jako smo se radovali o ovoj izložbi jer ona je sama po sebi specifična jer je pružila mogućnost da svi članovi te udruge, naše udruge, da mogu izložiti svoje radove. Znači nije se radila selekcija, tema je slobodna, format je slobodan, likovna postavka kao što vidite jako puno slika ima, trudili smo se da na najbolji način to postavimo, ali mislim da smo u svemu tome jako uspjeli. Ja sam se isto ove godine predstavila sa slobodnom temom, predstavila sam prirodu na osebujan način, u punim bojama, u živom elementu i jednostavno uživala sam radeći i stvarajući to djelo. Ovo je samo jedna od aktivnosti vaše udruge. Šta radite tokom godine, osim ovih izložbi, kako izgleda svakodnevnica, izazovi s kojima se suočavate? Godišnje imamo dvije velike izložbe, to su uskrsna i božićna izložba i poslije toga, poslije božićne izložbe, tu izložbu šaljemo u različite krajeve Bosne i Hercegovine. Prvo ide u Kiseljak, pa onda u ostale gradove, potom dolazi uskrsna izložba i iza toga individualno izložbe članova udruge. Udruga broji 72 člana, od toga 65 aktivnih, ovi ostali su po potrebi. Ja se zovem Matagić Karolina, član sam ove udruge od 1993. godine, znači od početka. Svake godine izlažemo, to se zna, u to za Božić i za Uskrs. Član sam aktiva, radim, mimo toga sve koje aktivnosti imamo, kad drugi kolege organizuju izložbe, pomažem, bilo što treba. Slikanje je vaša primarna preokupacija ili? Jeste. I slikam normalno, redovno, bavim se slikarstvom, to je moje životno djelo i nema šta drugo. Koji i kakav rad večeras predstavljate publici? Ja slikam mulje na platnu, uglavnom, mada nekad i suhi pastel koristim što volim, ali on je prljav malo pa nezgodno za rad. Momentalno moja slika je ova ovdje, to je Katarina Kosača koja bježi iz dvorca, to znate po istoriji kako je pobjegla, pa imali smo jednu temu kao radne teme, bile su omiljeni likovi pa sam ja to izabrala. Mikica Mesihović, član sam udruge 10-ak godina, jednu deceniju. Jako sam ponosna na tu činjenicu jer mogu vam reći u suprotnom da bi bila vrlo anonimna, mojim slikama bi se divili neke ujne, strine, moja djeca i tako dalje, a ovako ipak je čovjek u situaciji da se predstavi široj publici, da dobije neke kritike ili neke sugestije, a možda i pohvale. Ovdje sam predstavljena sa 2 rada, dosta dugo sam radila u tehnici ulje, a onda sam napustila, malo me to gušilo onako u sobi jer nisam imala nikad orijentaciju koliko ću ostati. Nekad kad mi se sviđa po 5 sati sam u komadu slikala. Inače po vokaciji ja sam ekonomiju završila, nisam se nikad bavila, imala sam jedan tužan događaj u životu i onda sam htjela neku promjenu da napravim, a ova promjena nije mogla bolja biti. Ovo je promjena koja mi je donijela lično satisfakciju, zadovoljstvo, a smatram i vi da ćete se svi ovdje prijatno osjećati, jer većina nas je ovdje amatera, a dosta ima i izlagača koji imaju diplome u Akademiji umjetnosti, ali mi koji smo amateri, mi vjerujte da imamo takav osjećaj potpuno egal sa ostalima. Svakom ovom radu, svakom dijelu prethodni ogroman rad duše, svakog od vas. Kako da ne, vjerujte, ovo svaka umjetnost čovjeka ispunjava, čini ga sretnim, a naročito kad ostavljate nešto iza sebe i možete vidjeti to, uživati u tom, i vi i ovi svi koji budu to gledali, i čovjeka to čini. Jednom mi je rekao moj muž, koji nažalost nije više među nama, rekao: Mikice, nisi mogla bolji hobi odabrati. Ti ćeš ostaviti nešto iza sebe, ostaće trajno nešto, i tačno tako je rekao, tako je, jest. Zovem se Tomas Perić i student sam Likovne akademije ovdje u Sarajevu. Član sam već 3 godine ovog kulturnog društva Napredak. S kojim se radom ti predstavljaš na ovoj izložbi sarajevskoj publici? Predstavio sam se jednom reprodukcijom mog omiljenog slikara Utrila, gdje on sebe prikazao kao čovjeka zatvorenog u jednoj prostoriji za mentalno oboljeli. Međutim, ja sam to više predstavio
u vidu, malo sam i politike ubacio tu, kako je današnji čovjek više zatvoren, ta svoja 4 zida u svojim mislima gdje je zavezan i ne može progovoriti u javnosti, jer ako progovori opet će ga zatvoriti i sve tako u krug. Po struci sam vajar, ali evo, odlučio sam se i za ovo malo opredijeliti. Oko tebe su uglavnom amateri, umjetnici. Pa uvijek to govorim da nikad ne treba čovjek završiti neku školu baš za slikanje ili za bilo šta čime se bavi. Ako je to iz ljubavi, to nek bude iz ljubavi.